Pemirsa Janger Kolok Pinake Seni Budaya Buleleng Sani Kedadosang Warisan Budaya Tak Benda WBTB oleh Republik Indonesia ngelintangin Kementerian Kebudayaan. Sesolahan hiburan puniki kesolahang oleh penyandang disabilitas tunarungu miwah wicara antuk dasa pregine sani keiring tabuh kendangan miwah ceng-ceng. Janger Kolok Bengkale maktayang cerita Indik Arjuna Wiwaha ngawigunayang bahasa isyarat sanerau saking Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, terus sampun sering kasolahang ritat kala acara ageng. Janger Kolok keprakarsain oleh Sang Palatra Wayanedeng duk warsa siu 906 dasa sia sani gabungan saking Janger miwah seni bela diri terus cerita kekawin Arjuna Wiwaha. Sesolahan inucap kebatayang oleh krama penyandang disabilitas bisu tuli utawi kolok, sani wantah mata tujon ngelimbakang kuentenan krama kolok antuk makesenian, antuk manggih kesetaraan sareng krama lianan. Pinake pangupaya mangda Janger Kolok Raja Kelestariang, latihan aminggu ping siki kelaksanayang antuk ngelatih kekompakan pet prade wenten selah masalah majeng wisatawan. Yadiaston kuentenan krama tunawicara miwah tunarungu nyansan kirang ring Desa Bengkale, nanging krama Desa Bengkale kantun ngelestariang seni tradisi inucap. Yasri Yuli, Bali TV.